Prema zvaničnom kursu Narodne banke Srbije 1 evro danas košta 116,95 dinara, 1 dolar 111,35 dinara. Cena pšenice na novosadskoj produktnoj berzi iznosi 22,65 dinara po kilogramu bez PDV-a, kukuruza 20 dinara bez PDV-a, soje 53,7 dinara bez PDV-a. Cena nafte na međunarodnom tržištu stagnira pa barel košta 73,56 dolara. Zbog niske oblačnosti i magle, vidljivost na putevima je dodatno smanjena na prevojima, dok je opasnost od odrana u promenljivim vremenskim uslovima uvek prisutna, saopštio Automoto savez Srbije. Na putnim pravcima prvog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, a sneg je mestimično u rasklašenom stanju do 5 cm na teritoriji Valjeva. Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama kao i na putničkim terminalima graničnih prelaza. Gužve su na teretnim terminalima, pa kamioni na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Kelebija i Batrovci čekaju 5 sati, na Horgošu i Sremskoj Rači 4, na Bogojevu Šidu 3 sata, na prelazu Gradina 2, a na Bezdanu oko sat vremena. U Srbiji ujutru mraz, mestimično magla i niska oblačnost koja će se ponegde zadržati pre podne. U toku dana u većem delu pretežno sunčano, samo u Vojvodini umereno do znatno oblačno. Vetar slab promenjiv na istoku Srbije je još ujutru i pre podne umeren do jak severozapadni. U toku noći vetar će biti u skretanju na jugoistočni i u Košavskom području u pojačanju. Najniža temperatura od -4 do 2, najviša dnevna od 2 do 9 stepeni.